još od trenutka kada je krajem 80-ih industrija motora Rakovica najavila proizvodnju svog brzohodnog dizel motora u ondašnjoj Jugoslaviji, a danas pretežno u Srbiji se i dalje uzdaja kult verovanja da bi i Srbija mogla da ima zaokružen proces proizvodnje vozila koja bi bila u većini proizvedena od domaćih komponenti. U ovom videu, po prvi put u modernoj istoriji Srbije razotkrivamo da Srbija već sada, u ovom trenutku, zapravo ima motore koji se mogu ugraditi i u vozila točkaše i guseničare kako za vojne tako i za civilne svrhe. No, pođimo prvo od motora o kome su do sada obitavele legende, a to je IMR-ov četvorotaktni brzohodni dizel motor. Fabrika IMR se bavila proizvodnjom traktora različitih snaga i namera i uz IMT važila za industrijskog giganta i pokretača jugoslovenske industrije. Svi njihovi motori su do tog trenutka rađeni po licencama koje su otupljene od stranih proizvođača motora iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i drugih. Međutim, u jednom trenutku, polovinom 80-ih, IMR se odlučuje da formira svoj tim stručnjaka koji će razviti, kako se tada mislilo, prvi jugoslovenski dizel motor, čiji vlasnik licence bi bila firma IMR. I tako je nastao ovaj motor. Nažalost, želja IMR-a se nikada nije u potpunosti ostvarila uprkos tome što je uložen veliki trud i novac i vreme, čak i uprkos tome što je ruska firma UAZ izrazila želju da taj motor ugradi u svoja vozila. Do tog posla nikada nije došlo. IMR je proizveo između 10 i 20 brzohodnih motora u tom periodu i sem ovog jednog koji je ugrađen u rusko vozilo, svi ostali su završili u vozilima Tara koja su nuđena ondašnjoj vojsci Jugoslavije, a kasnije i vojsci Srbije, ali čija serijska proizvodnja nikada nije zaživela u većem broju. Sa propadanjem IMR-a san o tome da Srbija može sama da proizvodi svoja vozila u celosti i da bude vlasnik celokupne licence kako za motore, ogibljenja, menjače koja čine jedno vozilo je opadala i na kraju se pretvorila u urbanu legendu koja se sa vremena na vreme može pročitati samo u komentarima i pitanjima na internetu. Zato su mnogi i odustali od tog sna. Međutim, grupa entuzijasta koja je uz pomoć države negde oko 2009. godine dobila priliku da svoje zamisli i ideje i stručnost predstavi javnosti na sajmu Partneru u Beogradu i igrom slučaja uspela da dobije i finansijsku podršku iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, od tada do danas je zapravo radeći na razvoju nečeg potpuno drugog nesvesno došla do rešenja svih snova, onih koji su nastali o tome da recimo FAP kamioni ili vojna vozila Miloš, Lazar, Lazanski pa čak i borbena oklopna vozila i borbeni oklopni transporteri mogu imati u sebi motor koji je proizveden u Srbiji. I nakon ovog uvoda red je da vam otkrijem da se radi o firmi EDPRO. Šira javnost ovu firmu zna po proizvodnji raketa i motora za koje svi misle da su to motori isključivo za avijaciju. Međutim, u ovom videu saznaćete kako se isti ovi motori mogu upotrebiti i u svrhu pokretanja kopnenih vozila. Za potrebe Vojske Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata firma EDPRO je razvila celu paletu motora sa unutrašnjim sagorevanjem od najmanjih koji imaju potisak od 40 dekanjutna do većih od 75, pa još većih od 100 dekanjutna i još većeg od 200 dekanjutna i na kraju za sada najveći od 500 dekanjutna potiska. Zajednička karakteristika svih ovih motora je da su oni uglavnom rađeni kao uvećanje u srazmeri, na engleskom se to zove scale up, sem motora od 500 dekanjutna o kome ćemo detaljnije kasnije. Sem što su rađeni u srazmeri, ovi motori su zapravo gasne turbine i zato iz nekog razloga ustaljeno je mišljenje da se kao takvi moraju koristiti za pokretanje raketa, aviona ili helikoptera, međutim to nije u potpunosti tačno. Gasne turbine se također mogu koristiti i za pokretanje kopnenih vozila. I zato moramo poći redom, jer ovo nije ništa novo i već je ranije rađeno, samo je zaboravljeno i treba ga oživeti. Ranih 60-ih u Sjedinjenim Američkim Državama se prvi put eksperimentisalo sa ugradnjom gasnih turbina u putnička vozila. Tada je kompanija Ford u svoj kamion Big Red ugradila gasnu turbinu i duži niz godina eksploatisali i promovisala da je to kamion i pogon budućnosti. Nakon njih i Chevrolet je u svoj kamion Titan ugradio turbinu.
Ali ne moramo ići toliko daleko u prošlost jer i dan danas američki tank Abrams ima u sebi gasnu turbinu ugrađenu kao motor. Zato u ovom videu detaljno analiziramo kako se mogu EDP motori ugraditi u putnička i teretna vozila za potrebe civilstva, kao i njihovu ugradnju u borbena vozila koje se proizvode u Srbiji. Jer mi to već imamo i treba da ga iskoristimo na pravilan način u bliskoj budućnosti. Zato obrazložit ćemo prvo mane tokom ispitivanja u Sjedinjenim Američkim Državama na kamionima Chevroleta i Forda. Kao dve najveće mane ističe se da je potrošnja dizel klipnih motora i gasne turbine iste snage jednaka. Dakle, gasna turbina u njihovim testovima nije pokazala smanjenje potrošnje. Druga mana koja je uočena jeste da i emisija štetnih gasova je ostala ista, a oni su očekivali nižu. Međutim, inženjeri 60-ih nisu imali tehnologiju koja je danas razvijena u toj oblasti. Zato ćemo sada pojasniti koji zahvati su potrebni i koje su vrline gasnih turbina u odnosu na klipne motore sa unutrašnjim sagorevanjem da bi pravilno definisali u koja vozila i koji način ih je moguće ugraditi serijski u Srbiji i osloboditi se uvoza stranih motora. Prvo što se uočava jeste da gasna turbina pokriće kod avionskih konfiguracija lopatice propelera ili kod helikoptera okriće glavni i sporedni rotor. Da bi se prilagodila upotrebi u kopnenim vozilima, potreban je reduktor koji bi optimizovao broj okreta tako da on odgovara vozilu u koje se ugrađuje. Takođe potrebna je i izmena na izduvnoj grani, takozvanom auspufu. Ukoliko se želi smanjenje emisije štetnih gasova, tu se dodaje niz filtera kao i kod svih drugih proizvođača automobila, a sve u skladu sa Euro 4 ili Euro 5 standardima. Vrlina gasnih turbina je ta što su one tihe, jer njihov zvuk nalikuje pištanju i kreće se u rasponima koji ne smetaju ljudskom uhu. Druga vrlina je što nema oscilacija motora, kao kod klipnih koji zbog kretanja klipova znaju da zatresu celo vozilo. Treća vrlina, a i najveća je to što gasna turbina može da koristi gotovo sve vrste goriva od nafte, kerozina, benzina, biodizela, metana i drugih gasova, pa čak i prerađeno biljno ulje. Dakle, nije izbirljiva po pitanju goriva. Četvrta vrlina je što se lako startuje. I leti i zimi jednako dobro može da se pokrene i nema potrebe da se dogreva gorivo grejačem da bi startovao rad motora. Peta i vrlo verovatno najveća vrlina je što se može kombinovati za hibridni pogon. Dovoljno je da vratilo sa jedne strane vrši prenos ka točkovima, a sa druge strane na istom vratilu može se postaviti alternator ili elektromotor koji će generisati električnu struju, koja dalje može ići ili u baterije vozila ili biti odmah potrošena za nešto drugo. Nakon objašnjenja vrlina i mana kao i postupka adaptacije gasnih turbina za korišćenje u vozilima, ostaje nam samo da konkretno pokažemo gde i na koja vozila u Vojsci Srbije mogu biti i na koji način ugrađene gasne turbine koje se proizvode u Srbiji. Za potrebe kopnenih dronova, kao što je gusenično vozilo Mali Miloš, moguće je hibridizovati pogon tako što bi se dodala gasna turbina od 40 dekanjutna. To je ista turbina kao i na raketi Alas. S tim što bi kvalitet izrade trebalo da bude nešto bolji da bi radni vek turbine bio odgovarajući. Na taj način bi se moglo dobiti hibridno vozilo sa baterijom i motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, što bi povećalo vreme upotrebe tog sredstva na bojnom polju sa sadašnjih 2 sata na više od 12 sati. Motor od 100 dekanjutna je dovoljan da pokrene vozilo kao što je zastava NTV. I tu bi pogon mogao biti hibridni takođe, a vozilo bi, ukoliko dođe do otkazivanja baterija, imalo dovoljno jak motor, tačnije gasnu turbinu, koja bi mogla bez problema da ga opsluži potpuno isto, kao što to sada čini Cummins motor. Naredni po snazi je motor od 200 dekanjutna. U ovom videu koristim vrednosti iskazane u dekanjutnima samo zato što je proizvođač ovih turbina to tako u svojim brošurama iskazao, ali ekvivalent u konjskim snagama bi iznosio oko 260 konjskih snaga, što je dovoljno za pokretanje većine kamiona koje proizvodi fabrika automobila Priboj. Ovaj motor takođe može biti korišćen i u vozilima kao što je borbeno vozilo pešadije M80 ili borbeno oklopno vozilo Miloš.
Takođe, hibridni pogon je moguće relativno lako ostvariti i optimizovati ugradnjom ove turbine na ovim vozilima. Naredni po snazi je motor od 500 dekanjutna, što je ekvivalent oko 620 konjskih snaga. Ovaj motor je pogodan za ugradnju u vozilo lazanski ili sličan teški gusenični transporter. A ovde moramo da zastanemo da bi objasnili dokle se trenutno stiglo u razvoju ovog motora. Jer tokom 2022. godine je javno objavljen uspeh u testiranju ovog motora, međutim radi se o takozvanom tubularnom motoru, a navodi se da je moguće razviti i anularni motor. Da vama kao gledaocima ovog videa bi bilo jednostavno da razumete razliku, radi se o tome da tubularni motor čini više tuba, od kojih svaka ima u sebi svoju svećicu koja pali gorivo u njoj. Dok kod anularnog motora su sve tube spojene i imaju samo jednu svećicu koja inicira paljenje istovremeno u svim tubama motora. Zbog toga anularni motor može imati nešto malo veću snagu i duže vreme eksploatacije. Vezano za motor od 500 dekanjutna treba napomenuti da je on takođe nazvan potrošnim. A to znači da je trenutna tubularna potrošna konfiguracija namenjena za jednokratnu upotrebu u krstarećim raketama dometa do 250 km koje se planiraju za Lancer Šumadija. Da bi bio adekvatan za upotrebu na letilicama kao što je helikopter veličine Gazele, ili za upotrebu u vozilu kao što je lazanski, ili za upotrebu na nekom laznom dronu ili turboproplasti, treba ga optimizovati i prevesti na anularni. Ovde nam nedostaje motor od oko 1000 do 1200 dekanjutna, što bi bio ekvivalent oko 1500 konjskih snaga, a takav bi mogao po uzoru na američki Abrams biti ugrađen i u neki srpski tenk u budućnosti, a i odgovarao bi avionima veličine Orla ili helikopterima veličine Mi-35. Dakle, jedino što preostaje u ovom videu jeste zaključak i odgovor na pitanje koliko nas vremenski deli od toga da počnemo da koristimo sve ono što već imamo i što je osvojeno kao proizvod u Srbiji. A odgovor na to pitanje proizilazi iz onog što je firma EDEPRO sama zacrtala kao svoje ciljeve za budućnost. Jer oni nisu planirali da ugrađuju svoje motore u kopnena vozila do sada, a nadam se da će ovaj video promeniti to. Jer da bi bilo koji motor bio ugrađen u putničko, teretno ili vojno vozilo, on mora da posjeduje atest i serijski broj motora, koji za putnička i teretna vozila izdaje FIA, međunarodna organizacija. Svi vlasnici automobila znaju da njihov auto ima i broj šasije i broj motora upisan u registar. Pa tako mora biti i u ovom slučaju. Isto važi i kada se motor ugrađuje u helikopter ili avion. A EDEPRO se u početku svog razvoja zapravo prvo usmerio ka tome da svoje motore ugrađuje u rakete, jer za tako nešto im nije potrebno da traže serijske brojeve od međunarodnih organizacija za vazdušni ili kopneni saobraćaj, ali prirodno je da nakon uspeha u izradi raketa pređu i valorizuju svoj uspeh i u vazdušnom i kopnenom saobraćaju. Posebno zato što njihovi proizvodi mogu da podstaknu dalji rast i razvoj Srbije u ovako značajnom obimu i uklapaju se u takozvanu zelenu agendu i prelazak na alternativna goriva i hibridni pogon kako u civilstvu tako i u vojne svrhe. A sada, za kraj, zamislite Jugo 45 sa turbinom od 100 dekanjutna i hibridnim pogonom.